Ya kunjalo la sikhona lana kusenkangala la ngiphethe Prof and Prof. Madoda ngiyathoba kakhulu Prof and Prof. Inkosi yabona again. Sithi mhla ka 30 May. Kusukela ekseni siyophumula ngetekhasi phinde sibuye ntambama. Sitabe ku strong kakhulu lapha enkangala community hall. AMKVP ithi hayi ikwate kakhulu izabenza ezibukayo lapha Prof. Sifuna ukuthi njengoba bami bonke abantu sabede kule nkonzo akekho sesakahlala ekhaya but sithi kuloyo lo tawukhanza ukuthi akaphumelelanga inkonzo sitayiletha bukhoma epage lika professor lapha ku Facebook ku YouTube ku TikTok utabe uyithatha kusukwane kwayo nokuhlala but kodwa ke singafikanga lapho sithi bantu babethe kule nkonzo emandla nangengane ngoba tabe ku strong kakhulu inkonzo yethu tabe iphathwe ubabdlomo uArchbishop elect MJ Dlomo nomama Dlomo botabe baba ordena uProf and Prof likhulele ngalo langa lelo athatha uArchbishop official professor yini ngabathembisa khona nje bazalwane bonke nababukele professor uprofessor uthi sanibonani bafowethu born again is here to stay, it's here to live. Ezinjengoba ubona lithi iBhayibheli uma ufuna izibusiso ezinhle iya kubaba. So uma ubaba eza kuAfrika kubusisa ukuphatha ibusiso ngalokugqwele and then njengoba ubona nami baba mje uDlomo uyobangipha ibusiso. So that's why born again is going to grow ecala namhlanje. Omunye bathi umntwana okhasayo ungathi umntwana akasukeli ngokuhamba uqala khasa bese uyahamba. But let me tell you something. Into emnanzi bashise MKV iyoba ikhona. Sithi MKV bashise production on nothing at all. Ngayisho lento sisethaneleni last year ufikile lo mnyaka seleliviki into lengisho countdown into lengishoko nje ngifuna ukuthi bafowethu kuyoba kuhlatshelwa kamnanzi siyoba sibusisa uNkulunkulu ngomqulo ngoba uthi uNkulunkulu inhloso kakho umuntu emhlabeni ukuthi angidumise akafuni lokuningi kithi uNkulunkulu ufuna kuphela ukuthi simdumise soba siphethe babu wami madoda kamoya the legend bathu bani ubabeshongwe and khuphuka ilapho nje yoba ilokithi lalela sobo sami angiyekele ngendaba zabantu akungisizi lutho kazama phutha abantu uzabe athi izodlala nefilimu athi yonke into oyenza emhlabeni uNkulunkulu uyayithanda ivideo hayi sokani izodlala ngempela bafowethu wakhona sisithabile khona oArchbishop Dinamasungu utabe akhona noBhutenteza nesikhalanga kuyobe nje kuphe ngebhodolo elikhulu bayabathi ngigalaza lelo bhodolo ngifuna ukuthi kulababukele mfowethu ababukele le clip le yabafowethu izandla ziyagezana angeke ugezele isandla lesi singasilekeleli ngilesilesinye Prof and Prof. I just want to promise each and every person obukele le video oyobe khona la angeke kwenzeke ngingabi kuye yebo luthando tinyawo statibuyisela tinyawo tobuyela in full force ngamani bandla lisale but mina ngiyoba khona njengoba nihlala ningibona hamba sometimes ngedwana but okusala ngiyofika nje bona nje inkonzo enginazo engifuna ukuzisho ukuthi lezo 100% umhla ka 13 June ngiyoba ngiphakathi leSwatini le konjeni espiki first time ngiyespiki ngiyodlala khona ngiyoba ngilinzela nalendoda second mlinzelo 27 June sikuwili enansi mangaphosisi 29 August siyoba silapha ku Christian Revival kamdladla 26 September sesiKumanisdal Community Hall eKumanisdal kubabe Shongwe House of Grace yabafowethu siphinde sibuye ngapha kudokotela udokotela kunje kuphi enhlangano ngiyoba ngilapho
Ngiphinda futhi ngihamba ngePulukwane. Oh yeah, kumakofana. Kumakofana. Tata makofana. Yeah. A re tshwarane, ke tlo o tshwara le nna. Ha o ka ntshwara ke tlo o tshwara. Yeah, ngiyamuva ukuthi uyeta ngemandla ubaba makofane. Abafowethu mina any challenge ayibona, any challenge. Yeah. Ube uzongichallenge. Weshisa uyangathi man. Mina Ngiyakutsiba, uNkulunkulu mre. yontsiba. uNkulunkulu lesikhwama ngasivalanga, wasivula. Hayi siwanini madoda. So uma nawe ungazivali, Yeah. usivule uvela ungabheki ukuthi ukhiphana uvela uthi hayi mangibuya bafowethu ngobuya ngenye. Kutaba strong kakhulu. But ene futhi into emnanzi bafowethu nginalo. Hayi siwanini madoda. Lensizwa leso hlukanisa ukufa. Ayikho into ibona again yoyenza angayithoki. Ngabikhona. Ngamani kume konke. Hayi, Masithi fine, ngiyakutshela madoda. mangabe uyothatha ivideo music, kumele upostpone. Yeah, kunjalo prof and prof. Uzoba Sekhaya la. ekhaya kusekhaya. Ekhaya. Ekhaya kusekhaya. Sekhaya. Le ndoda isekhaya ibona again iyiyo. Ngiyibona again mina. Wena. Uma ngibona again usho mina. Usho wena. Yeah. So nje bangalokhu bakurecruit abatshela ukuthi wena ungumbambi wezimali wasebona wasebona again. again. We treasure wasebona Hayi again. siwali madoda siyathoba kakhulu. Sicela sidibane nge-30 mail khona la enkangala. Ngikhuluma angithi enkangala ngoba ngikhona enkangala. Sithi ngikhona la enkangala. Khona la enkangala. Sicela ukuthi sidibane khona mhla ka-30 May. Siyabonga kakhulu ngimi bashise emkhatsha ngihamba na Prof and Prof siye emlikhuleni siyabonga. Danko. Danko baba.